Ekazi yokhothwa ngibani ngoba zonke izindlovu zokhothwa ngabonina ilanga lisilahlile emazulu kwelakithi kaZulu imbaba lethumba amadoda lapha ehlathini eBhalitho ngetshe lomlabalaba elalingaziwa umuntu lawadida amadoda lamdida ubiyela umqaphe ngonyama ladida ujika yazalwa kaXaba ngencwadi encane eqoshwe ngumkhwanazi uSayitsheni omkhulu lapha esifundazweni sakithi kaZulu kwezomthetho yabadida nabasendiya abuyele emuva amandiya enikina amakhanda athi umkhwanazi udlala umampatile lapha ehlathini eBhalitho xola mkhwanazi umfundlane uyesaba futhi uyenqaba ukulahla inkosi lapha ehlathini ngoba yokudliwa nayizilwane ngezehlathi sinkulu izindaba iphuma uphoko kwelakithi kaZulu seziyosengwana inkehla imageba mntakandaba yenqaba inkomfenge nabaphelezeli ngoba yokulahlekelwa nayisizwe ngesikasenza ngakhona kithi kaZulu solahleka nesikaMamunga khula amageba liyashona ilanga umsindo kwingonyama trust ungobowani bondaba ungowani bondaba uyokuvusela amakhosi ebukuthi uthumala ngoba imbabazane isiwahaqazela amadoda nangezinyembezi ngapha ngasempangeni ivale mfana amageba lo ndaba ine affidavit iyakubangela bomthetho ngisho kwena ke wenkwezela yakithi enkunzana abayikhiphe enqulu endlini ngoba beyibangela amahlazo bathuma isuzulu ubomvusi gidigidi kanti okandaba bengenamali bambangela amanxeba